Danas ću vam predstaviti učinkovit način prihrane za poriluk, mrkvu, luk, kupus i ostalo povrće koje tokom rasta zahtijeva dodatnu prehranu. Korištenjem ove otopine već godinama rezultira izuzetno velikim i kvalitetnim plodovima. Hranjive tvari u ovoj prihrani potiču sintezu hrane, jačaju korijenje, povećavaju otpornost na bolesti i štetočine te osiguravaju ravnotežu mikroelemenata za bolji okus, boju i nutritivnu vrijednost povrća. Ova prihrana također pomaže očuvati plodnost tla, nadoknađujući izgubljene minerale i poboljšavajući njegovu strukturu. Za pripremu, u pola litre tople vode dodajte žlicu sirutke, koja je bogata kalijem, fosforom, kalcijem i magnezijem, ključnim elementima za rast biljaka, te poboljšava pH vrijednost tla i pomaže u kontroli štetnika i bolesti. Dodajte i žlicu čaja od koprive, koji pruža dušik i fosfor za bolji rast biljaka. Sve dobro pomiješajte i razrijedite s litrom vode. Ova otopina je izvrsna za sve biljke. Zalijevajte biljke ovom prihranom 1 do 2 puta mjesečno. Prijatelji, vaša podrška nam je izuzetno važna. Obavezno se pretplatite na naš kanal jer vam svaki dan donosimo korisne videe besplatno. Hvala.